još Kalakči. Sva grla se nalaze unutar start mašine. Čekamo da starter Zoran Ivošević pusti nadmetanje Stamerski, moj slatkiš. Trka je puštena. Najbolje je startovao Keops. Keops na liderskoj poziciji u ovom nadmetanju, međutim čelo uzima Lakoket. Lakoket s polja ide Merci. Merci izbija na lidersku poziciju, pola dužine prednosti u odnosu na Lakoket, prve dve pozicije za dva grla iz Bogatića. Na treću poziciju sada izbija Last Music, Orna je delovala u probnom galopu na četvrtoj poziciji, na ruke stimuliše Semiramis, džokej Goran Mešetović na petoj poziciji Velocity, šesta pozicija za Keopsa, sedma pozicija za Kuku Singzagen. Idemo na čelu ove trke za glavu i dalje Merci, vrat u odnosu na Lakoket, dobija Korpač opomene Lakoket po vratu, stimuliše rukama džokej Miloš Milojević, trku ipak vodi Lako Merci. Merci vodi ovo nadmetanje, ali Lakoket se bori. S polja Merci, iznutra digao je pič Milojević na Lakoketa. Merci ili Lakoketa. Merci jaše džokej Milan Konkol. Iznutra Lakoketa, pomalo pokrivljena sa Milojevićem. Dobit će ovo Lakoketa. Poslednji napad Merci i Konkolja. Lakoket ili Merci, ali Lakoket će ovo dobiti. Lakoket, Merci, Semiramis, Last Music. Velocity, torta u obliku potkovice, kuće Stamerski, moj slatkiš. Vreme minut 16,9, manir pobede borba, sve ono što ide u stilu Milojevića za glavu, 6 dužina vrat. Dami i gospodo, molim vas jedan aplauz za grlo. Lakoket, prvo i drugo mesto, odlaze danas u maču, a prvo je najveći u Larčićima. Lakoket stiže do prvog trijumfa u karijeri.